सकल अंत्येपि पठन्तु हे धनविन्नाथोपि सकल गुरुनापि हम अष्टमी दीनत कया श्रद्धा पूर्वक चीतन प्यारे विद्यनाथोपि सकल श्रद्धावान उपासक उपासिकापि हम फलपोषित पिंका धर्मोपदेश कन्यात मातृका कथा धम्मपद ग्रंथे तन्हावज्ञे उल्लेख्य चंगो नचर जीवना हेगो पेपु गाथा धर्म्यत आधारत कया हम फलपोषित पिंका उपदेश कन्यात मतिकया अले निदान कथा स्वयावन का भाषा तो गाथा धर्म जी भगवान बुद्ध साठौं वर्षावास प्राय 300 देवलोके वना विजना माधुमा माधो दिव्यराज सहित देवता पिंता धर्म अभिधर्म कनिगो सिलसिला इंद्रकव अंकुर टकाढाइपि जपि निमिष निमित्त कया भगवान बुद्ध गाथा धर्म कना बिजा बुझा चुना अलेथोर गाथा धर्मया साधारण अर्थ श्रावण गाथा तीन दोषानि कृतानि अजिगो भी दोष टकाढाइगो कैम व्यासनी हम पठेंतु है राग दोषं अयं पजा राग को मनुष्य पिंके दोष टकाढाइगो राग जाचुनि दोष दोषं अयं पजा देगो दोष राग वेसना जीवनतेगो दोष जाचुनि वधेंतु है मोह दोषं अयं पजा मोहना जीवनो पिंगो दोष जाचुनि गुखा टकाढाइगो खासा इच्छा दोषं अयं पजा इच्छा आसक्ति ना जीवनो पिंगो सौ प्रकार को दोष काम एजो कारणेना तस्माहि वीतरागेषु दिन्नं होति महत्फलम् एजो कारणेना सुनाचो दान वस्तु वीतरागी ला जीवो राग द्वेष मोह टकाढाइगो अकुशल मूल मरे तुमको भी व्यक्ति पिंता बिला टकाढासा दिन्नाम होती महत्फलम् वो भी को दान को फल चाहिए महत्फल महानिशंस दयाकुनी टकाढाइगो तो गाथाइगो साधारण अर्थ जयतना अलेथो गाथा धर्म भगवान बुद्ध जी नसकन अनुसार देवलोके विजना अभिधर्म कनिगो अवस्था अभिधर्म कनासिरे तुंका पिंडकव अंकुर टकाढाइपि देवता भी निमेष आधार्यत कया निमित्त कया भगवान बुद्ध तुगो गाथा धर्म चाहिँ कना विजय गुजर भगवान बुद्ध साठौं वर्षावास प्राय 300 देवलोके वना माव्या विजान मातृ दिव्य पुत्र राज्यत अभिधर्म देश का भगवान बुद्ध देवलोके विजना अभिधर्म कनियत पंडुर शैलासने वेदना विजना चुनिको अवस्था उगो अवस्था चाहिँ अभिधर्म यनी ढका जन्म देवता में नपे वहीको तो इंद्रकव अंकुर टकाढाइमा देवता भी निम्न नपया इंद्रक देव चाहिँ भगवान बुद्धको जब पाके फेरि गुजराचना अनालिपा अंकुर टकाढाइमा देवता चाहिँ भगवान बुद्धको फले पाके चाहिँ फेरि गुजराचना अले वो अवस्था मेमे पि ला देवता पि न अभिधर्म सवन्याक वही गुजराचना अले वहीको अवस्था चाहिँ गथे व इंद्रक देवता नापा फेटना चोखाए फेटना चुनी गुजराचना तर मेमे पि महेश साके पि देवी देवता पि विजय को अवस्था चाहिँ
अंकुर टाइमको देवपुत्र चाहिँ लिप्ला उनीको ज्यादा गुली गुली प्रभावशाली देवताकी विजय अहिले उली उली चाहिँ अंकुर देवता चाहिँ लिचला योनि योनि ल्याउनेको ज्यादा अहिले गुलिताका ल्याउनले भएको अवस्था 12 योजन तपक लिचला अहिले भगवान बुद्ध अभिधर्म देशना पचारुंगा ते कारणतखना व देवता निमेषमा सदा शिमसन चाहिँ नभ्यो जन्मे सुपुण्य कारण सुपुण्य नभएको तथा थाइको अवस्था चाहिँ व इन्द्रका तथा थाइमा देव पुत्र चाहिँ भगवान शास्त्र जिन मनुष्य लोके जन्मका चुनेको अवस्था छन् दिने ज्ञानी चाहिँ अनुरुद्ध अरहन्त भन्थे भिक्षायत चाहिँ विजयको विराचन उगो अवस्था चाहिँ भगवान शास्त्र जे वस्पल अनुरुद्ध भन्थे चाहिँ सकाजके भिक्षादान योग वे पुण्य यो अनुभावमा चाहिँ दिथे देवलोके वया महेश देवकोले चाहिँ दिथे जन्म क्या इन्दिका तथा थाइमा देवपुत्र चाहिँ हमेशा नपजन्मे यनावको चाहिँ पुण्य कार्य पनिको जातन वधेन्द्र हे भगवान बुद्ध अंकुर देवपुत्र के जना विजयको जातन दर्श चाहिँ नाप्यो जन्मे सुपुण्य कार्य यनावयलाले तथा जना विजयको अवस्था अंकुर देवपुत्र हमेशा पूर्व जन्मे जनावको पुण्य कार्य चाहिँ भगवान बुद्ध ननी पनिको जातन भगवान चाहिँ धर्मपद ग्रन्थे बुद्ध वाक्येन उल्लेख जातन बुद्धो लवथेन वस्तु बहालेन अंकुर देवता यनावको पुण्य बारे चाहिँ विस्तृत रूप देवपुत्रको नाप्योको जन्म बाहु गतले तकाको अवस्था नापा मथुरा देश उपसागर तकाधैमा जुदुव देवगर्भा तकाधैमा बानियात चाहिँ झिम क्यापी छम चाहिँ जन्म जुइको जातन तो क्याप्नु नाथले तकाधैको अवस्था वासुदेव बलदेव सूर्यदेव चंद्रदेव ला पथेन्दु हे अग्निदेव वरुणदेव अर्जुन हठपण्डित अंकुर तकाधले चाहिँ झिमक्यापी दैको जातन पथेन्दु हे अंजना तका ताइमा सम म्यान दैको जातन अहिले थथे जुजो मर्या बनेको अवस्था चाहिँ झिम कुमारती मिले चाहिँ सारा जन्मबुद्धि पे युद्धेन टेका कहेको टेका कया अहिले थको देशको भाग चाहिँ छुटेको होला दाजुकी जुटी मिले झिगो भागे चाहिँ बुक्क जन्मबुद्धिको चाहिँ विभाजन याना झिगो भागे चाहिँ विभाजन आएको जातन अहिले विभाजन यासले तुमका हानल नभएकी नाट्य समनादो ला अंजना देवी समनादो एजो कारण हानल ला झिगो भाग मक्के जिन्सगो भागे विभाजन या मालो तका चाहिँ फलाइको अवस्था तो अंकुर जुजो चाहिँ ऐसा झिगो देशियो भाग चाहिँ अंजना देवीता भी लाठी चाहिँ राज्यपाल प्रोता चाहिँ व्यापार लगे जो भने तर छिमसँग चाहिँ थगो देश चाहिँ द चाहिँ कर्क्या दैमको दगाथे थगो राज्य भाग र अंजना देवीता चाहिँ त्यागेना व अंकुर जुजो चाहिँ व्यापार लगे जो दिनको ज्यादा अहिले फते व्यापार सिलसिला चाहिँ समय दिने
Memang Brahman pasal thamana puna la mile dia 500 वटा गारा ला 1000 गारा जुना चाहिँ काम्बोज भएको देश ला कंपनी चाहिँ अफगानिस्तान पाके दुईमा काम्बोज देश चाहिँ व्यापारी आवनी का थथाको ला 500 गारा जुना चाहिँ मणिको अवस्था चाहिँ कोले बिचे चाहिँ मरुभूमि ला मरुभूमि करेनावनी माको जातना अतएव मरुभूमि बनेको अवस्था चाहिँ लडोना ला लडोना चाहिँ इपे चाहिँ अतपत दैमको गोजाको ला लडोना होना आगनोनियो कगाना संसी मको उठेनो हे नेटुनिक हको टुक्क ला खान तना विस्तार सिरिया बना अले वे अवस्था चाहिँ को मरुभूमि सम रुक्ष देवता सुनाचोंगो ज्याको अरे रुक्ष देवता चाहिँ छिपे चाहिँ ताको मरुभूमि नदनाचना दकासीका नापा थमेस्त यनातको बुन्यत मसिका चाहिँ ला तो अंकुर जुजो चाहिँ नापा एक उपकारेनातको ज्याको वे गुण्यता मसिका चाहिँ जी चाहिँ फिल्दा उपकार्य माल ग्वालिया माल दगा तस्को तरंगो सीमा सो प्रकटना ज्ञान प्रकटि को जात अले उगो अवस्था अंकुर जुजो ना तस्का लेता सपिन चाहिँ तस्का है का स्वभाव बाला पठन को है सपिन को आमा ला जब लाते पतिले चाहिँ हमेशा धदाको सम्पत्ति चाहिँ प्राप्त दिएको ज्या छुछो इच्छा त छुछो प्रार्थना त वो पति चाहिँ ला इत चाहिँ प्राप्त दिएको ज्या न त्यसो कारण ना अंकुर जुजो यनि के हे देव छप्नुको ला स्वभाव कस्म हे बाला पठेनको हे छप्नुको आमा पतिमा चाहिँ अघाको सम्पत्ति चाहिँ प्राप्त दे छपिन्छ चाहिँ छुकार्न चाहिँ छपिन्छ थते सुपुण्यको कारण चाहिँ छपिन्छ थते प्राप्त जोगो जका यनिको अवस्था चाहिँ को देवता न परमेश्वर नको पूर्व जन्मे यनावरु पनिको जा नभा व रुक्ष देवता चाहिँ हम दासी पुत्र जाचन जन्म करेको जाचन वे अंकुर जुजो अंजना देवी वे अति द्वारवती नगरे चाहिँ दासी पुत्र जा जन्म करेको जाचन अले लिप्ते चाहिँ तो अंजना देवी न चाहिँ गीत दास भाव मुक्त नाबिको जाचन अले दास भाव मुक्त ज्या को मनो चाहिँ वो नगरे कोटा चाहिँ मेगो फेरुव ला रोरुव तकाना है फेरुव तका भएको नगरे वना चाहिँ अन लसमा ला मिस समय लापा जाएना व लस सुयाहे ला पेशका जीवने थाको जीवन चाहिँ बितेना चुनेको जाछन् अले उको अवस्था वे नगरे चाहिँ समटस्क है दानपति असह्य तका धैमा से समन चुनाचुनीको जाना तो असह्य से बुलितक दानपतिले तका धैको अवस्था ला छु गुगु ला याचक पिन्सा छु गुगु सौरिके फना तका भाषा को फुका इत चाहिँ प्रार्थना बिगो जाना ला मास ल पठन को हे काप मास काप लका मास लका पुसा मास पुसा लाउथेन तो हे नेटोने मरुपिन्ता अन्ना इत्यादि बिया चाहिँ कते कस्मा हे दान धर्म त्याग धर्म यनातिको त्याग अले तो असह्य से त्यो छिन वनिको ले तो पेश कार्यको छिना लागु त्याग अले गुलिगुले याद पिन्सा चाहिँ अथवा असह्य से त्यो छिगना दका न्योको अवस्था चाहिँ वो पेशकार ला मनोन चाहिँ कस्म है ला लेतना श्रद्धा पूर्वक
असह्य से त्यो छे चाहिँ ला उके ख तका चाहिँ पति धसुका चाहिँ किनिको दिया चाहिँ ला उ अवस्था उ देवता न रुक्ष देवता न ला थाई के द चाहिँ जी सुसो इच्छा याको प्राप्त जोगो ला पति इच्छा चाहिँ सुसो इच्छा जोगो प्राप्त जोगो सुख कारणले तका थाईको अवस्था व असह्य से गण नकार्नेको अवस्था जिन पति पुस्तका चाहिँ ठु पाके कला अनख तका किंगो कारण आए दचाइ खते प्राप्त दुख तका वरुक्ष देवता न चाहिँ थाईको जात अले वो अवस्था अंकुर देव ऐसा असह्य से ला छपिन्त नजगे के ना छपिन्त भयो आन भाव दुगो वृक्ष देवत्व प्राप्त दुल पठन है छुछो मागो इच्छा दुगो ला पनिगो इच्छा चाहिँ प्राप्त दिएको आमपति छपिन्त प्राप्त दुल ऐसा कुलमच्छे दान व्योमा ला कुलमच्छे दान धर्म त्याग धर्म याम व दान पति गुण असह्य से चाहिँ गणना जन्म कावन दगा कथे अंकुर देव चाहिँ अंकुर का म चाहिँ निनिगु जातन अले वो अवस्था वृक्ष देवता न धाइके असह्य से गणना जन्म कावन दगा चाहिँ जी चाहिँ मसुला तर चाहिँ छाने दिने वैश्वना ला वैश्वना देवराज भाग अनुसार असह्य से चाहिँ इंद्र लोके वाला जन्म कावना तका भागु जी छने दिले चाहिँ तया तका चाहिँ कथे भएको जातला इंद्र लोक तका भएको अवस्था तावकिंस देव लोके वाला जन्म कावना तका चाहिँ दि छने दिने कथे येना तका चाहिँ वृक्ष देवता न चाहिँ भएको जात अले वो अवस्था है तो अंकुरे को मने ना ला श्रद्धा चित्त चाहिँ बोलना वो जात ला प्रिमच्छे ला प्रिमच्छे फल ला प्राप्त दुला तका धाइको कस ला वृक्ष देवता त चाहिँ लजगे केना प्रिमच्छे ताको अनुभाव प्राप्त दुला तका धाइको कस जी चाहिँ ला द्वारवती नगरे ल्याउनेको अवस्था जिना दान धर्म याका चाहिँ मती दया अथे द्वारवती नगरे चाहिँ ल्याउनेको जातन ल्याउने ढुङ्गा चाहिँ को अंकुर ला जुजो तो व्यापारी न चाहिँ हिनी राइथे याचक पिण्ड चाहिँ भोजन दान बिको याच राइथे टोले सुगमेशा सुखमल गोवय चाहिँ प्राप्तना बिगो जात चित ला लमास लम ला लकामास लका कुसमास कुस कथे चाहिँ सुचो इच्छायता गोव चाहिँ म अंकुर चाहिँ दान बिगो जात ला होठेनको हे बिगो दरबारे ला भोजन दान बिग चाहिँ नि राइथे 60,000 गारा ला जकी चाहिँ आएको जात भोजन दान बिग 60,000 गारा जकी दया चाहिँ भएको जात पठेनको हे 60,000 मिजपी ला 60,000 मिजपी चाहिँ सिपाल के दया भएको जात ला 60,000 मनोतेसा सिपाल त गुलमचित भोजन फिगो दिला पठेको हे 16,000 का मिसपी स्ट्रिपी चाहिँ मसला नि त चाहिँ तयार भएको जात न पठेको हे अजम्यपी 3,000 ला मिसपी चाहिँ भोजन फिग पठेको हे म्यपी 3,000 मिसपी ला कथे पानी दिग कथे चाहिँ जीवन का कथे चाहिँ तो अंकुर देव चाहिँ कथे नि राइथे चाहिँ 60,000 गारा चाहिँ ला जाकियो भोजन दान चाहिँ मनोतेत बिगो जात पठेनको हे मनोतेसा छुइ छयात वो चाहिँ पूर्ण न बिगो जात बुलितक दान बिलले तका भएको अवस्था वो राज्यले ला
प्राप्त द्विमागो ला सरकार प्राप्त द्विमागो कर्तकन हटेल्यावन अंकुर व्यापारीको जुजुयाको दानो कारण चाहिँ देश सरकार प्राप्त द्विमागो कर्तकन हटेल्यावन दानो कारण अले उगो अवस्था दाजुकी त 300 वया दाजुको 300 वया चाहिँ फटे दान बियाकुन का भाषा जिमी राज्य प्राप्त द्विमागो कर काकन फटे जाउने ला कर काकन पुनाउने एदो कारणैना चाहिँ यखाउना जोसान देश प्याउना अनुना दान बिउ का चाहिँ फटे दाजुको बिजा पिन्सा चाहिँ थाइगो जा अले उगो अवस्था तो अंकुर दिदो ला दक्षिणापथे होना ला इन्डिया दक्षिण पथे होना चाहिँ दान धर्म त्याग धर्म या बुलिताका दानीको इच्छाले कथा धाइको भाषा गुबले तक गुगु दिने याचक खनी मको गुगु दिने चाहिँ त बालक न्याय भएको ला उलिताका दिगो दान दिगो इच्छा ले वखेन को है हमेशा समय दिने निनी के ला देवलोक देवराज इंद्रवया संके चुना तो वर फन ला वर बिला का भाषा चाहिँ देवराज इंद्र के सुखनी ला सुमागे यागो दगा थते निनी को अवस्था व अंकुर जो टाइके द चाहिँ लाजिमना तत्वले चाहिँ जुगो छे चाहिँ याचक पे गुलेन पार्न दिन ला जी चाहिँ न्याब्ले टाइपे चाहिँ कथे दान धर्म त्याग धर्म नाम फेमा तका चाहिँ प्रार्थना या तका चाहिँ तो अंकुर जो चाहिँ भगो जीवन का छे ला उन्मच्छे मनोते चाहिँ भोजन दान बिया चाहिँ ना भोजन दान बिरको जायसमा अनालिपा मृत्यु लिपा चाहिँ तावकिंस लोके देवलोके होना जन्म कारणको जायस ना अले उगो अवस्था चाहिँ ना अथे इन्द्रको अंकुर का थाई गई जो बीज चाहिँ भगवान बुद्धके अथे अभिधर्म योगको अवस्था चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ कला विजय गुजरात ला इन्द्रका तका थाइमा देवपुत्र चाहिँ जन्म सकजके अनुरुद्ध भन्ने या चाहिँ दान बिया ला तुमछि महेशा की कुले होया जन्म का होला ला वठेन को है अंकुर दासा जिंदगी का छे ला याचक बिनका उन्मछि धन संपत्ति खर्च करना नीनी दाइते दान धर्म त्याग धर्म यासान मेमेपि महेशाक्य देवता बिवले बार योजन का चाहिँ लिचला बिउनिवन माल तका अथे भागो अवस्था सुकार्न दुगो तका भाइगो अवस्था चाहिँ वो अंकुर देव पुत्र ला विजय दानं दातत्वं यथ दिनं महाफलं दान बिगो अवस्था चाहिँ चिसा माला सोया ला सिलवान गुणवान व्यक्ति पिंड दान बिमा ला इन्द्रका व देवराज चाहिँ अनुरुद्ध भन्दै या सकसके दान बिजनी ला सकसके दान गोसाना वस्पोल्य थैमा अरहन्त अझै भगवान बुद्धको शासने चाहिँ अरहन्त प्रार्थना का बिजामा शील गुण युक्त व्यक्ति तर चाहिँ अंकुर उलिमछि दान धर्म त्याग धर्म ज्ञावसान उगो अवस्था चाहिँ सुजुला ला शीलवान गुणवान व्यक्ति ला वीतरागी व्यक्ति सोवान सकुदागामी अनागामी अरहन्त व्यक्ति मरको कारण चाहिँ व उलिमछि दान धर्म त्याग धर्म यासान को चाहिँ महेशा के मक्के अल्पेशा के देवता चाहिँ जन्म कावन वे कारण कया भगवान बुद्ध
जी नशा धरेको गाथा धर्म चाहिँ कना बिलेको ज्याला को गाथा धर्म सुले गाथाको अवस्था तीन दोषानि तिक्तानि राग दोषं अयं पजा तस्माहि वीतरागेषु दिन्नं भवति महात्मन ना तुकी चाहिँ को गाथाले चाहिँ भगवान बुद्ध भूयैत उपमा तैको ज्याला ना वी दोष तका तैको क्या कम पठेन है क्या तैको अवस्था पठेन है ला बालक मिले नाम तको वीले जीसा न्यक बालाको राखौंकने विदेशी तका तै ला देशी तका तै न्यक बालाको बीज प्युसाना प्रभु बामलक तका भाषा के क्या जन्म जाचना तका भाषा कठिन किसान विचाया तेंद्रो के फल चाहिँ प्रार्थना क्या करेको हो कठिन है कि मनुष्य पिनुको दोष तका तैको सुले तका तैको अवस्था राग राग तका तैको जीवी पंच आसक्तिले उले जाचनेको स्वभाव तत्व निखा न्याप कठिन है ला न्याय मुटु में थुकिन चाहिँ जीवी चाहिँ आसक्ति जाचने को जाचने जीसा सुना बाला को मुख खना का धासा वो रूप योनि चाहिँ व्यामने को स्वभाव चाहिँ जी पृथक जन मनोपिनी को दयाचने को जाचने लावठेन तो है नैपना सुना छो बाला को शब्द जन का धासा जीवी टिके लियो चाहिँ जीवी व्यामने को जाचने ना ऐसो कारण ना भगवान बुद्ध नाम जाएंगे जे मनोटेको दोष तका जाएको राग काम अनालेपा दोष दोषं अयं पदा द्वेष भाव ना जीता सुना छो यगो ची प्राप्त दुला तका दासा जीवे ले टाइटेन प्रोले सुना छो ना जीता मयगो सुना छो न्याय कनि तका दासा जीवी चाहिँ तापिकाइको ज्याचना म्यापी मनोपिनो प्रति चाहिँ द्वेष तैको ज्याचना भगवान बुद्धका नाम जाएके फला छगो पृथक जन पिनेको दोष कर्म अनालेपा मोह दोषं अयं पदा ला मोह तका थाइको मूर्खता ला वठेन तो है कर्म पर विश्वास चाहिँ मकुगु मिथ्या दृष्टि लावनेको ला ठुलोके दान धर्म त्याग धर्म यासाना के चाहिँ सुना फल मर्गो तका थाइको विश्वास लाके चाहिँ मोह तका थाइको ज्ञान भगवान बुद्धको धर्म चाहिँ तथे छिगो प्रकारको मिथ्या दृष्टि बारे भगवान बुद्ध कनादिनाथ नथि दिनां नथि तिङ नथि उतां नथि सुखत दुःख कामानं फलं विपाको तका थे नथि माता नथि पिता लाठो के चाहिँ मालौपी तका थाइकी मरो तका थाइको धारणा कठिन तुमले सुना छो बालाको कुशल कार्य यत तका ध्यावा के चाहिँ बालाको भिङ्गो फल भीमको तका थाइको धारणा कठिन तुमले बामलाको पाप कर्म अकुशल कर्म यासाना के चाहिँ बामलाको फल बीटका भएको विश्वास मर्गो धारणा ला अजाको चाहिँ कथे 10 प्रकारको मिथ्या दृष्टि चाहिँ भगवान बुद्ध कनादिजाको जाचना अजाको मिथ्या दृष्टि लापे मनोतेता चाहिँ ला मोह युक्त जोपी मनोतका भएको जाचना ले कथे मोह दोपी मिथ्या दृष्टि जातोपी मनोतेता चिसा न्याक्क दागो साना के चाहिँ फल चाहिँ प्राप्त जीवन हो अनादिका इच्छा दोषं अयं पदा जीवन देखे चाहिँ आसक्ति जातोपी जीता कोमा तका भएको आसक्ति जातोपी नाजी छेको प्रतिदिको ज्ञान प्रतिदिको तामेमेको भौतिक संपत्ति प्रतिदिको तथे चाहिँ आसक्ति दया भगवान बुद्धका नाम जाएकी कथे आसक्ति लनाथोपि मनोतेत ला शील गुण युक्त मदोपि
आसक्ति लनाथोपि व्यक्तिपिण्ड चिसा दान व्योसाना इकेको फल चाहिँ महाफल महाने संसदीय मपूर्ण वह अनुसार तस्माहे वीतरागे सोता वीतराग तका धाइको तथे राग द्वेष मोह तका धाइको अकुशल मूल मरूपी व्यक्तिपिण्ड चिसा दान धर्म त्याग धर्म या पद तका धाइको फसा दिन्नाङ होती महाफलम वो भीगो दाने चाहिँ आनंद संस महाफल महानि संस ज्यातुनि गथे कि वह इंद्र व अंकुर देवता विंसा एनाव उठेगा इंद्र के देव पुत्र चाहिँ छन सकल के ला छनुया दिने सकल के दान धर्म त्याग धर्म या तर चाहिँ सीता या उजुला वीतरागेषु राग द्वेष मोह अलग ज्या विजाम अनुरुद्ध महा अहंत पंथयत दान विको कारण चाहिँ इंद्र देव पुत्रयत महाफल महानि संस प्राप्त जुलत गाधैको फसा अंकुर देव पुत्रयत अंकुर देव पुत्र नभेको जन्मे जीवन का दान धर्म त्याग धर्म यासामा चाहिँ शीलवान गुणवान की मनोतेता कठिन तो है वीतरागी व्यक्तिपिण्ड दान की मपुको कारण चाहिँ इता चाहिँ हमेशा बिउको दान को चाहिँ महाफल महानि संस चाहिँ इता प्राप्त मधुको ज्याज ला भगवान बुद्ध जे दक्षिणा युगांग सूत्रले चाहिँ भगवान बुद्ध दान विभाजन बारे चाहिँ चिता कनाजना पाएको र सोसम व्यक्ति छम सत्व प्राणीयत संग पंचीयत दोषान सकलके दान दोषान के चाहिँ सयौं आनुशंस प्राप्त दे र सकलके दोषान तिर्यक समेस्त दान विलत का भाषा सयौं आनुशंस प्राप्त दे अनादिपा शील गुण युक्त मधुपी दुशील व्यक्तिपिण्ड याचक पिण्ड दान विलत का भाषा हजारों आनिशंस प्राप्त दे हजार जन्म का चाहिँ वो दान चाहिँ आनिशंस प्राप्त दे कठिन तुम्हें शील गुण युक्त जोपी धर्म गुरु पिण्ड जेमा सोचम व्यक्तिगत जेमा अजान व्यक्तिगत दान धर्म त्याग धर्म यत गाएको कसा लाखौं पिण्ड चाहिँ आनिशंस प्राप्त देन तर चाहिँ समाजवान व्यक्तिगत जिसमा चाहिँ दान धर्म त्याग धर्म यत गाएको कसा तिकेको आनिशंस चाहिँ अनन्तम अपमेयम उसको चाहिँ सोतापत्ति मार्ग फले ठेंगु कारण राग द्वेष मोहयत कुचला थोगु कारण चाहिँ अजाम व्यक्तियत जिसा दान विपद गाएको खसा को व्यक्तियत चाहिँ अनंत अप्रमाण आनिशंस प्राप्त दिनु लागेको कारण जिसा दान विको अवस्थान बालक बिचायना चाहिँ दान विक्सेकीमा लागुली अवस्था मनोदेशा बिचाय के जिसा बालाश्रमी वना कथे तुहे वृद्धाश्रमी वना कथे तुहे लाछुन असहाय व्यक्तिपिण्ड जिसा दान विपद का दैव कसै दिके महाफल महान संसदे लाछाले का दासा इनका चाहिँ व दानयुगो चाहिँ मलाको कारण दानको चाहिँ यक्को बिलका दास चाहिँ महाफल महानि संसदे का चाहिँ जी गुरी गुरी मनोतेको विचार चाहिँ दुगो ज्याछन् तर चाहिँ भगवान बुद्ध का नाम विजय के सोचम व्यक्तिके राग द्वेष मोह दूध का दैको खसा अजापिन्त चाहिँ चिसा न्याक्के दान दोषान दानो फल मरुमको दानो फल दो तर चाहिँ
इके चाहिँ महाफल महान संस्थित प्राप्त जीवको अजना सोवान अनालिप सफलतागामी अनालिप अनागामी अरहंत व्यक्ति भी प्रत्येक बुद्ध भी वथेंतु है सम्मा समुद्ध भी अजाति व्यक्ति पिंड वीतरागे व्यक्ति पिंड दान विलर का भाषा जैसा भी को दान फल चाहिँ महाफल महान संसदयाचने अजना जैसा संगदान भी पता को भाषा वो दान चाहिँ अजना महाफल महान संसदयाचने राज्य भगवान बुद्ध कपिल वस्तु राज्यले विजयको अवस्था चिरमा प्रजापति गौतमी देवी न चाहिँ जिमी भगवान बुद्ध तस्मा श्रद्धापूर्वक थमहे कपाकया थमेशा हे जीवस्या भगवान बुद्ध चाहिँ वो जीव दान भएको जाति उगो अवस्था भगवान बुद्ध सुकना विजय सांगे देवी गौतमी भगवान बुद्ध चिमान उम्मचे मेहनतना देखा हो जीवर एजो कारण गोस्पोल्यात प्रजापति देवीयत चाहिँ महाफल महान संसदी मालका वस्तुन विचारना चाहिँ सांगे देवी गौतमी तका आएको छ धागोले सांगयात जो सांग तका धाइको अवस्था भगवान बुद्ध पिना दुछै कोठेनो हे अरहंत भन्ते पिना दुछै अतीते गुलिना भन्ते पिनो गोस्पोल पिना दुछै वर्तमान लोके गुलिना भन्ते पिनो गोस्पोल पिना दुछै कोठेनो हे भविष्य ला कासाव कण्ठक तका धाइपि भन्ते पि तक बुद्ध शासनले चाहिँ अन्तिम भिक्षु तका धाइपि चाहिँ कासाव कण्ठक इपि चाहिँ मासु काप मासु सुका छौजके खाएर नै नाच्ने पि गोस्पोल पि ताकना दुछै तो संग तका धाइको अवस्था यसो कारण भगवान बुद्ध अपना विजय की सुनो छम व्यक्ति न संगयत जिसा दान भी पद तका धाइको खर्चा इकेको आने संस तका धाइको जिसा फुली तका चाहिँ ढ्यापै मको छन्य दिने चाहिँ तो महासमुद्र सागरे चाहिँ झिलो कति सपुन प्रके मफेको चाहिँ सुके जाउने तो महासमुद्र होटेल ठुलो चाहिँ ध्रुवले चाहिँ क्या मफेको छन्य दिने तो धरती चाहिँ विनाश जाउने होटेल सुमेरो धागो पर्वतला गणदो ठनदो तका ध्यान मफेको छन्य दिने चाहिँ विनाश जाउने तर चाहिँ सुगम व्यक्ति छमेस्या संग्रह नाम दान विलका धाइको खर्चा वो दान चाहिँ पुनाउने मको जग्गा चाहिँ भगवान बुद्ध दान यो बारे चाहिँ कना विचारको ज्याछन् संगदान यो बारे यसो कारण चिसा दान दिएको अवस्था चाहिँ गणदान विपत गणदान व्योसजो गणदान व्योसचित पुण्यको प्राप्ति तका विचय दानं दातत्वं यक्ष दिनं महाफलं चिसा चाहिँ माला स्वया विचारेना मनन्यना चाहिँ दान धर्म त्याग धर्म यमाना तका भगवान बुद्ध कनामिका बुद्धियाचन यसो कारण चिसा दान दिएको अवस्था चिसा विचारेना गणदान व्योस उत्तम चाहिँ गणदान व्योस चाहिँ लोकेन परलोकेन उत्कृष्ट फल प्राप्त तका थे विचायना मति दया दान दिमा तका थैको गाथा धर्मेन गाथा कना तबुजाचन वे अनुसार छलफल पिंसन सुना सो दान दिएको अवस्था चाहिँ चिसा सोचेन विचारेन चिसा दान विपद तका धाइको खर्चा गठ्यो इन्दक देवपुत्र छकजके दानको सान महेशाक्य फल प्राप्त काल तका धाइको खर्चा इन्दक जुन चाहिँ उल्लुमक्षी फगो जीवनका चाहिँ
दान धर्म त्याग धर्म यासान पिता चाहिँ हमेशा योगको दान योगको उत्तम फल चाहिँ प्राप्त मजबुत होला यसो कारणमा चिसा नगो पुण्य कार्य यको अवस्थामा बालक चिसा सोचेना मनन्यना विचारेना चिसा या तलका भएको भाषा अवश्य न चिको छ सांसारिक जीवन चाहिँ सुखमय जिया चुनिला महान संस्कृत प्राप्त जिया चुनिका भगवान बुद्ध कना विचारको जिया चुन एजुका नैना ठाउँदिने तुले कना प्रभाव चाहिँ पचाएका छे ठाउँदिने प्रभाव धर्मोपदेश दिनेका विज्ञा चौपी सद्गुण चिपी सकृष्टमा पुण्य अनुभाव नोदित्रीमा निरोगित्रीमा कल्याणजीमा तथा पुण्य कार्यको अवस्था बालक विचारेना मनन्यना दान धर्म त्याग धर्मैना वन्तेमा तुझ जीवन धार्मिक पूर्वक जीवन बितेना वन्तेमा परलोकन जीवी यथावना जन्मका अवसान कथा भीठा बालका सुकृति वासना चुनिमा अंतरसा छन्यदिने भगवान बुद्ध कना विचार अनुसार जाति जरा व्याधि मरण मुक्त जातुंगो निर्वाण गामी विकाना थोंयदिने प्रसवन्यागो पुण्य एकांत रूपा हेतु जीमा ग्वाली जीमा जगा सकिसान सका साधुका